ariko twatuye neza. Abakristo twese twakijije twovugana tukavuga ngo tuvuge twature neza, tuvuga amakuru meza, ibintu uzohinduka. Nitwe benshi kandi nitwe dufite umwuka wera. Abapagani bo ntaco bovuga ngo bahindure yogituka ntaco, ariko twebwe abafite umwuka wera twirinde muzo turi mu kuvuga. Ayo ni amakuru meza. Akabwira Siyoni ngo Uwiteka ari ku ngoma, akavuga amakuru meza, akabariza ganira. Hano hirya twasomye mu gitabo c'Abami na amakuru y'ababembe bane. Murayazi ntituyaturukiriya ni maremare, ariko turavuga inkuru nziza. Aba babembe bari barabataye inyuma, bari abantu b'Isamariya. Ab'Isamariya muzi kuko ari Abisiraheli bari baracitsemo imiryango imwe ije Samariya, iyindi ije Buyuda, Abayuda. Ngo bamare Imana tugiye kuganira umwanya muto. Turasoma ahantu habiri ariko ni hagufi badufasha gusoma mu buhanuzi bwa Yesaya. Ubuhanuzi bwa Yesaya ni ibice 52 umurongo wa 7 arasoma ageze ku 8. Yes. Ni umwe gusa wa 7 asoma ashitse ku 8 ntasoma u9. Yesaya 52 umurongo wa 7. Kadusome ubuhanuzi bwa Yesaya 52 umurongo wa 7. Yego. Erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi, akamamaza iby'amahoro, akazana inkuru z'ibyiza, akamamaza iby'agakiza, akabwira Siyoni ati Imana yawe iri ku ngoma. Ku 8 aravuze ngo ijwi ry'abarinzi bawe baranguruye baririmbira hamwe kubwo Uwiteka azagaruka i Siyoni, bazamwirebera ubwabo. Amen. Amen, amen. Turangiriza hano mu gitabo c'Abami ba kabiri. Abami ba kabiri ni ibice 7 umurongo w'9 urasoma ugeze ku w'10. Yes. Abami ba kabiri ibice 7 umurongo w'9. Bibiliya iravuze ngo hanyuma baravugana bati ibyo tugira ibi si byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza, tukicecekera niturinda ko bucya tuzagibwaho n'urubanza. Nuko nimuza tugende tubwire abo mu rugo rw'umwami. Nuko baragenda bageze ku mugwa, bahamagara umurinzi w'irembo baramubwira bati twageze mu rugerero rw'Abisiriya, nuko dusanga ata muntu urimo, ntaho hakomera keretse amafarashi n'indogobe biziritse, kandi amahema ari uko yakabaye. Amen. Amen, amen. Urakoze, Imana iguha umugisha. Amen. Dushimiye Imana kuri uno mugoroba kuko turi hano imbere y'Imana mu itorero, duhaye turirimba dusenga, duhaye twumva n'amagambo y'Imana. Ni benshi batabonye uno mwanya kandi bari babikeneye, ariko twebwe abawubonye tukaba tugezemwo, tubishimiye Imana yabikoze. Imana ishimwe. Ikindi nshimiye abakozi b'Imana bampamagaye bandarika ngo tuzoze gutaramana hano. Nari mfite gahunda yo kuja ku ikanisa ryacu, sinarindi yo, kandi kuri uyu munsi niwo munsi tutaduterana. Ariko njewe iyo umuntu ambwiye ngo ngwino dutarame, ibindi sinzi niba no bikunda vuba, akavuga ngo ngwino dutarame, mvuze ngo simfite uburyo nkeretse mba narwaye canga kagira indi mpamvu, hari impamvu ganishi. Abambwiye ijambo ryiza cyane, gutarama ni kwiza, abandi ari ikintu ciza, kuza imbere y'Imana akagutumira ngo uzoze tuba imbere y'Imana. Naranezerewe, mwagize neza kutwizera muri aba bose, muravuga ngo ari twebwe tuvuga ijambo ry'Imana hano muri kino gitaramo, habe no kubana namwe gusa, natwe biratunejeje. Muri inshuti zacu, turabakunda nukuri, kandi ntacu umuntu yorira kuvugira ibyo kuko nyine kuza birerekana kubakunda, namwe kudutumira birerekana gukunda. Uwo udakunda ntiwo mutumira, kandi aho udakunda ntiwohaje. Rero
ibyo ngibyo byo tureke kubyisiguramo cyane, bifite ibimenyetso bizerekana. Turabashimiye, Imana ibaheze umugisha. Dushimiye itorero ryose yaje gutarama, mwagize neza abakuru n'abatoya, Imana ibaheze umugisha. Iri jambo Imana yarinshize ku mutima kuri iri yinga rishize. Twabaye muri bamwe bariganira dufatikanije n'abandi, turarivuga, numva hari ico rimfashijeho. Ndavuga ngo ubwo baduhamagaye reka tuzoriganire namwe ryo bafasha, kuko ijambo ry'Imana rizarifasha. Ijambo tugiye kuganira ni ijambo ryo kuvuga amakuru meza. Kuvuga amakuru meza ni iryo jambo. Nimba tugira vuba shaka tugatinda, ariko abantu ubwo wo kwibagirwa ibindi, ujana ijambo rivuga ngo bavuze ngo tuza tuvuga amakuru meza. Kuvuga amakuru meza, kwamamaza amakuru meza, ukaba umumambure wo kwamamaza amakuru meza. N'Imana ikabimenya nabo muturanye mu ishengero cange mu gihugu, bakamenya ngo uri umwe wo kwamamaza inkuru nziza. Imana ishimwe. Amakuru ni menshi mu isi, ariko abagira amakuru meza ba mbere n'abakristo. Nukuri. Kandi amakuru tugira na ya Kristo. Tayandi. Ayandi tugira nk'ayabandi. Nimba ari faranga, nimba ari amazu, nimba ari amasomo, nimba ari nzobe, nimba ari kwirabura, nimba ari ubunini cyangwa ubugufi, ibyo turabisangiye. Ayoyo na makuru azwi n'aya abantu bose. Ariko ikintu turusha abandi, Pawulo yabwiye abaroma, arababwira ngo ese abayuda bararusha abandi iki? Nico kibazo yababajije. Ngo baje gusubiza baravuga ngo barabarusha muri byose. Ngo ariko cyane ngo nuko ari bo babikijwe ibyasezeranijwe. Timuruzi iki gitabo ni kinini, ariko guhera mu itangiriro ugushitsa mu byahishuriwe Yohana kirimo amakuru meza. Kandi ndaza kubabaza ijambo naryo maze iminsi numva mu mutima wanje shaka kuribaza. Guhera mu itangiriro ugahuruka hano mu byahishuriwe Yohana harimo amagambo menshi, ariko yose ni amakuru meza. Nta makuru Imana yavuze mabi. Nukuri. Haba naho Imana hari hamwe yavuze yisha abantu Imana, ariko Imana kwica abantu si kosa. Murabizi? Imana kwica abantu si kosa, ukuye kuko itazibica izibajana. Kwica nukukubuza uburenganzira bwawe, ikakuvingika umuntu kurusha imbaraga, akagukorera amaba akakwica. Si kwizigira. Tuba turwara bisanzwe tukagenda, cyangwa inkubika gukubita cyangwa bakakwica ukagenda. Imana kwica abantu si kosa pi, niyo nyirabo. Niyo nyirabo. None uwisha ikintu cyawe, twatungaga inka, waga dushaka kutindagurisha iyi ngiyi, hari wagaze kugenga, uyifiteho uburenganzira. Waba ufite ibitungwa byitwa ihene, washaka kuvuga uti uyu munsi ndarya inyama, ugafata imwe, hari ikibazo? Inkoko gazo ntiza zisiye. Nuko ari ibyawe n'ikintu cyawe. Imana kwica umuntu ikamujana. Harimo amakuru menshi hano y'abantu bapfuye ibihumbi yariko yica, ariko si ikosa ku Mana. Niyo nyirabo, n'itungo ryayo. Ndetse tugereranywa n'umurima wayo, nyiri murima woja guca ikigori bakakugaya. Ico ushatse n'icuzuca. Imana nuko imeze. Gituma twebwe bitubera icyaha, umuntu uramwica n'uwawe. Iyo umwishe ugirwaho n'urubanza. Ariko Imana nico gituma ari amakuru meza. Imana igira amakuru meza gusa. Gusa. Pastor aravuze, numva nawe ari mu gutekereza nkuko ndi mu gutekereza, ngo yaratekereje ngo ese ngo gituma twebwe turi mu gusengera abarwayi ngo ntibakire,
ngo hana abandi bagaza bavuga ngo mu izina ryaye hari hamwe batagaza bavuga bakamurambika kwibarabara igicucu kikaza cyamucaho wewe cyawe akamabzuka gakira igicucu ngo yaribajije ngo ese ni iki nanje hari igisubizo mvuga kuri rya jambo nukuri hari igisubizo mvuga kuri rya jambo igituma tutameze nk'abariya kuva bamaze guhabwa umwuka wera nta rindi jambo ryasubiye kuvugwa kuri bo wari ufite umugore yaramusize wari ufite se yaramusize wari ufite amatungo yarayasize bama bagenda baja hamwe bavuza ipendo gusa niryo rya n'ingoma bavuza ikidari bararirimba sico cagiye bananiye bariko baja kwivanga nabo bati natwe turaje ngo turirimbe bati nimutse turirimbe ariko kuza hari condition akagufite ukazana ifaranga tuzishire mu bubiko kugira ngo abakene tubakenure nani yati ibyo birorosha gurisha isambu ngo abwira umugore Safi twametse ujana ifaranga zose tugabaye biriya byoshira kuko atarafite umwuka wera ntiyari kwabona imbere y'ico kintu agiye gukora kandi kugenda ahantu udahaye ubona imbere ni kibazo ati tusigeho tujane nkeya nibizoshira iwe yari kwagira ngo ivy'Imana bizoshira tiyarabizi pi baragabanya barabika ngo agenda mbere umugore asigara hayabika amasahani no gufunga umwango niko bazabamera ko bazabagira abagore kandi sikosa bamwe bazabashika mu makarisa bagatangira kubatota ngo se ngo muzamukereza wabitse isahani cyanga ayisige ahandi wayiririyeho njewe sinza mbwira abagore kwa kundi mu kanisa no kwigisha ijambo gusa bakagira umwete wo kuza bashika mbere ariko sino umwigisha ngo wakinze hari utuntu twinshi cyane no kwambika abana areba ibyambu wabibika n'ibyambarwa nibirebire Safira ngo arasigara nani yaragenda ngo ashike azana twa duce tudufaranga aheza Petero asanga Petero ari mu biro abakristo bagira ibiro atakiri faranga nani nizi undi ati nizi uje kubesha umwuka wera iwe akazagira ngo ni Petero naho ni umwuka wera waje kubesha umwuka wera ati nizi yamayikubita hasi arapfa umuntu ufite umwuka w'Imana ntiyavuga ati yeme nimuje guhamagara agafamiye ize barebe uko bagira uno muntu cyange mumenyeshe leta pi ninka kurya kwibishingwa indirimbo iravuga ngo abanga Imana ntibayisenge ngo bazopfa kandi ngo ntibazibuka yamahamagara abantu ati muze muje kumutabasha abasore baho ngaho mu mawombe mu gitaramo bama bahaguruka n'amasuka baragenda baramuta Safira nawe ngo barashitse ngo amare gushika ati Safi ifaranga mwazanye zi tazo naniye yazanye bati yazanye ibice none yanapfuye gandetse ati yapfuye bagiye kumuta dore ngabari yabavuye kumuta ngabari bariya ati bari yabavuye kumuta none vuga ifaranga mwasize nimba ushaka kuba muri no kundi Safira toyaye maye oya inyoko iwage ngwara cyari kwahisha aye ariko abantu aho kwa mavuga ati twazisize reka nje kuzizana yamayikubita hasi arafa nawe baja kumuta famiye yabo yamenya amakuru mu mugoroba bati bananiya na Safira bapfuye abapagani bati bamaze barapfa bariko baja bari bavuye muri famiye ngo bazobona handi bazoba za faranga basize abaturanyi bo mu gipango nibo bazirebye nimba barazisize hagufi kandi nimba barimbye nubu zirashaba mwo kuva bahindukiye bemereye Imana umwuka wera bajemo nta rindi jambo ryasuye guca mu kanwa kabo nta bindi basuye kwitwararika bamye barundukira mu buhanuzi amazi Imana irabakoresha natwe twobigira byobako twebwe turacavanze dufite imvange nico gituma biratunaniye zose bitunaniye kuko tugifite imvange Nino jambo ry'amakuru meza Esaya umuhanuzi mukuru aravuze ngo erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku musozi ntavuza akanwa avuza ibirenge
ibirenge byuzanye inkuru nziza ngo ni byiza no ku misozi, akaza kwamamaza iby'agakiza k'Imana, ngo akavuga iby'amahoro, ngo akabwira Siyoni ngo Uwiteka ari ku ngoma. Ayo ni amakuru meza. Akabwira Siyoni ngo Uwiteka ari ku ngoma, akavuga amakuru meza, akaba ari byaganira. Hano hirya twasomye mu gitabo c'Abami ni amakuru y'ababembe bane, murayazi ntituyaturukiriya ni maremare, ariko turavuga inkuru nziza. Aba babembe bari barabataye inyuma, bari abantu b'Isamariya. Ab'Isamariya muzi kuko ari Abisiraheli bari baracitsemo imiryango imwe ije Samariya, iyindi ije Buyuda. Abayuda ngo bamare banena Abasamariya barandavura, bivanga n'amahanga, bakora ibintu bibi, ababo barabanena. Ngo babanene, ngo buce bano bagabo bane ngo bararwara ibibembe, kandi ibibembe murabizi warwaye ibibembe ntaza agumana n'abandi, baramujana baja kubata inyuma y'urupango, bakazabagemurira ibyo kurya. Kandi umunyabibembe isahani yiwe ni uzoyoza wenyine, uzujana ibyo umujani ushiriyeho washikuka bisuka gutya ntibikoraneho, ugasuka akajana ibyiwe akagaruka bwashaka sura akagutega ukamusukira nuko gusa. Nigeze kumubona tugihuruka igahororo muri 70, tusanga umugabo umwe w'umushu yarabirwaye aba mu gisambu, akaza gusegerereza ibyo kurya, akamahagarara nkahari, ukajana agashiga isahani iwe hese ukabisuka hakagenda. Yamaze iminsi cyane, bagaza cari igisambu, bagaza batita uwo mugabo ngo ni Mayira. Nubu ndacamwibuka. Kandi bibembe biza bica intoki, bigacamano, zatinda bigaca amatwi, bigaca izuru, bikazoza kukwica byarakubaza ibibi byose biboneka. Aba bagabo babashira iyo ngiyo bakabagemurira y'ibyo kurya. Ngo buce bagira intambara, Abasiriya barabatera, babarusha imbaraga. Ngo babarusha imbaraga, baraza bagera iwabo Isamariya. Ariko imihana yiri y'Abisiraheli bagaza bubaka inkiki, nk'uyu muhana wa Bujumbura ukaba imbere mu rupango, kuko bazungurutse inzu ya buri muntu, ibo bagaza bazungurutse umuhana, inkiki ikomeye cyane. Bagasiga amarembo aja mu mirima, aja mu rukuruzi kuvoma, aja kuragira inka, aja gukora imirimo bya bindi byose tuba tuzana, bakaza babyinjiza babikuye inyuma y'urupango. Babandi baraza ngo bamare gushika bati nitwinjira mu muhana, ukugana bo nabagabo kwinjira mu muhana w'abandi biragoye, nimureke tuhagarare mu marembo yose ntibagasohoke, bazicwa n'inzara. Kandi inzara ntizisiga imfuzi, inzara ntibeze nk'isasu, isasu yo kwishumwe undi agakira, ariko inzara iza yama yica buri muntu wese. Bama bahagarara mu marembo yose barazunguruka bati ntihagiraho musiga umuntu yoca, baricara baraceceka. Kuko byari ibyigihe bubakaho amakambi, bazana ibyo kurya iwabo, zari ingabo, leta ibagemurira ibyo kurya isuka aho ngaho, zuzuye n'amahuzu n'amafarashi n'ingamiya zose biri aho ngaho, baracumbika baraceceka. Iyinga ukwezi amezi abiri utwo kurya twari mu muhana, hari bamwe bagira amadepa aho harashira, sose birashira pe, inzara iraba, batangira gufa. Inzara ngo imare kubahahaza cyane, abagore babiri. Kandi iyo nzara nubwo nayumvise yari inzara mbi, abagore babiri ngo baravugana ati yewe turya abana turapfuye, aho gufa none umuntu yopfejo, abana gabo nta mbaraga ntibaturwanya, none tubarye turya umwe, none ejo tuzogabana uwundi. Umwe ngo aremera, baza n'uwiwe baramwica, baramuteka, baramurya nijoro, baramurarira. Ico ni igitangaza. Ngo buce mu gitondo wabazinduka kuwabatizana guwawe naho ga nijoro yarayahaze, nijoro garatekereza atese aba bana duhaye tu yaye jewe singi wanje, uwabo ngo azinduke mu gitondo hatizana gunda toyaye siko twavuganye, ati niko twavuganye, ariko byahindutse kera wanje yapfuye, batangiye gutongana no gutukana mangumi. Amakuru arasohotse kuri nyumba 10 bihaye giye hehe, umwami ngo hayazunguruka w'Isamariya, ahayazunguruka kumanywa, ngo ahura n'abantu bati abantu baryanye ha, abagore baraye bari y'umwana, none barya umwe, none ngo bari bavuze ngo bararya uwundi, none wabo yanze. Umwami ngo ashishimura imyenda mu Bisiraheli, ko bagaza bagira
ngo agashishimura imyenda akambara ibigunira ngo akitera umukungugu. Nico cyari ikimenyetso cyerekana ko umuntu yababaye w'Isiraheli. Ni nkaho yokarize ngo yitera umukungugu ngo aje kugira atya ngo ahamagara umusirikari mukuru ati ngwino ngutume. Ntiyatuma kuri babagore baraye bari umwana ngo amutuma ku muhanuzi Elisa atugenda ubwire Elisa umubwire ngo nubona burije none ntaguciye umutwe atubwira ngo none sindi umugabo wokabaye ugira Imana tukagezaho turyana abagore bakarya abantu hari uzusenga Imana gito mutasenze Imana ngo izane izo kurya. Ariko mwaba Kristo ico kintu naragisomye numvugo si we wabwiye abo bagore ntihari mu wiwe ngo bavuge bati mukawe yaraye ari umwana pi n'umuhanuzi ngo niki gituma atasenze Imana ngo Imana izana izo kurya bareke kurya abantu none ni wewe ngiye kwica. Elisa atari kwigitangaza wa mugabo ngo akiri mu nzira Imana ibwira Elisa ati haje intumwa ariko baje kuvuga ngo baraguca umutwe ariko reka nkubwire ikigukiza nushika umubwira ubuhanuzi yamba hano uratujujwe. Imana ishimwe. Ubu ire turi mukuja kuzuzwa kwa musanga umuntu ashaka gukundura ikanisa reka wa mugabo ngo mare gushika ati mugere mbumuzane hano araje ngo mare gushika wa mugabo baragutumye kandi ico bagutumye bavuze ngo baranica ngo ubwo inzara yateye none ugenda ubwira umwami ejo mu gitondo k'iki gihe urebe igihe ushikiyeho ngo ivyo kurya hano kwirembo ry'Isamariya ngo indengo yifu nziza ngo izobihaye igura shekeli 2. Imana ishimwe. Ningo kuvuga ngo ejo hani Bujumbura agafuko kakawunga kazoba gahaye kagura 10,000 woreka gupinga kakava kuri 8 sinzi 10,000 nibura se gahanutse n'ubudandaza bwaje inzira zirafunze. Wa mugabo atukuravuze nariko ngira ngo urasubiza ukundi nawe nukushubije muhanuzi we atuvuza ibintu ntumva ngo haba nubwo Imana yose turi ijuru amadirisha yo mwijuru ngo izo ntizoba imbere ya Elisa aho kujana bwa butumwa tumwe atangiye gusubiza ko arasubiza se niwe yitumye. Elisa ati nukuvuza ndati waje kumbaza none ndahanuye none urapinze reka nkubwira ikindi ejo ibyo kurya bizoza ariko uzobirebesha amaso ariko ntuzobirya uzopfa. Genda ujana iryo jambo niryo wowe waruje kujana wazanye rimwe nkubwiye abiri rimwe niryo ushira umwami umubwire ngo ejo mu gitondo ibyo kurya bizoba naho wewe ejo uraruraga ejo uzopfa. Ijambo rirasadutse aragiye ngo mare gushika abwiye umwami atarambwiye ngo ejo ngo nk'iki gihe ngo ibyo kurya bizoba hariya kwirembo amubwiye ko yamubwiye. Umwami ati ndanarwa kwihangana ijoro rimwe ni muri ejo mu gitondo nibitaba ejo Elisa azopfa we kera yapfuye. Baririwe uwo munsi bari mu gitondo ngo mu mugoroba naho gaba bembe bageza aho ibyo kurya bishira abimuhira baje kubabwira bafite ibyo kurya byashize abana bari umwana wa naka yari bamuriye yo barabagabo bati none ga mureke nimba mugwaho tubabwira ngo muzi muhira muje kwandukiriza mureke twishwe n'inzara ariko tureke kwishwa n'ibyo bembe byayo bati cyane ese muhiraho kwahagwa ko nta hazura mureke muzogwiyunguye natwe tugwe hano nta kibazo. Baraye aho nga biriwa mu mugoroba ngo mukabwibwi niko Bibiliya izivuga ngo barahamagarana ko ari bane batese yeme niki kitwishaza kera ko bamaze kuvuga ngo urupfu rwaje rwadushitseho ntibagiye batugemurira nabi muhira ko barapfa niki kitwicaza nituguma hano turapfa nituje Samariya turapfa nituje hariya mu Basiriya turapfa ariko ikiruta tuje hariya mu Basamariya bo bafite ibyo kurya nibashika ntibatwice baraduha ibyo kurya nibatwice bazoba badukijije aho kuzofata ukukuza wishwe n'inzara izayisha nabi inzara izayisha nabi cyane ngo barumvikanye bati nukuyaheba
tugende tuje mu Basiriya, naho hano turapfa, iwacu turapfa hariya i Samariya, ariko hariya tugende baraduhiza kurya. Kandi nibanga batwice baragiye. Usarira abantu batambaye ibirato, yo kwambara ibirato adafite amano, ngo bapfe guha Imana. Ariko Imana ni igitangaza. Imana yo mu ijuru ikintu yashigikiye haba nukuri, ntizishigikira abakomeye, ntizishigikira abatunzi gusa, nabira bashigikira n'abakomeye bashigikira, ariko izishigikira buri muntu wese. Pawulo yaranditse aravuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data. Abahamagaye ubwenge si benshi, abakomeye si benshi, ariko ngo yahamagaye abanyantege kugira ngo izokoze isoni abanyembaraga. Baba bembe ngo bapfe guha Imana, ngo yamivuga ati naba nibona nashize ku isonga nibo bajana inkuru nziza, ngo bapfe guhaguruka batangiye kugenda, ngo bakandagire hasi ikiriri cy'amaguru yabo, ngo arumvikana mu Basiriya. Abasiriya ngo barahamagarana bati musohoke twatewe. Kandi ngo baje kuvuga ngo baravuga ngo Abisiraheli, ubwami bw'Isiraheli bwose bwaje bw'Isamariya, ngo baburikana abandi b'abanyagiputa n'abaheti amama atatu. Ati iki kiriri gihaye kivuga si cy'ubwami bumwe na mamaye. Hari habuze ubwami bumwe ngo buri muntu azakandagira nk'ubwami umwe, ambere nk'ukandagiye nk'uku ku Burundi, ukandagire nk'aba bantu bose bari hano mu Burundi, k'ingabo z'u Burundi, undakandagire nk'ingabo z'ikindi gihugu. Bavuga ibihugu bitatu kandi ababembe ari bane, ariko nabo bavuze byinshi. Ibihugu bitatu, ababembe bane batambaye ibirato, uko bahaye babegera isigwe kamenyeganyega, ngo bati duhunge, ngo bama bahaguruka barahunga. Habe no kujana impuzu, habe no kujana indogobe, habe no kujana ifarasi, habe no kujana ibyo kurya, hari ibyo kurya bitetse n'ibibisi, bama basiga, ngo barasohoka baragenda. Ngo umuntu ngo akama yiruka bene kurya kw'abana kera aha yahunga, baragenda. Baba bembe ngo babashitse ku mahema yaho, ngo barunguruke mu ihema, ngo babona nta muntu urimo, ariko babona ibyo kurya baremaze kwarura. Imana ntiyo guha ibintu bidahiye. Basure banje bateke bakomeza amakara cyangwa inkwi, bimwe byari bihiye zani mugoroba zo kurya, ingabo zose zari zigose iki Isamariya, ngo barunguruke babona birahiye barinjira, bati twinjire tubanze turye. Ibindi ngibi turaza kumenya ndi makuru nyuma, ariko tubanze turi. Bari bafite inzara nyinshi, ngo barinjira nta gukaraba, barakaraba base bafite intoki ziriho ibikomeri, ngo basanga ibyo kurya byaruwe byahoze amaze, ngo bararya, ngo bararya neza. Rimwe twako tugenda twigisha ubu nyinega muri no myaka yavuba, turara ahantu mu Gafurwe niriye ubembe, twari tuvuye Gahoro, twara abagabo bane mu babembe bamabanga, twahuriye mu bibogobogo, bati muraje wacu yeme nyabo, batikera mwahageze turagenda, batuzimana ihene tutoye tuzoyijana tuyigurusha ibaraka ntabyo inyama turiho. Bati ni muyibage, batabahudumu baje n'abakozi nabo murabahezaho, barayibaga. Ngo bamara igihe tugiye kuja kurya, tubona umugabo umwe mu bembe mukuru araje, ati ngiye kubabwira uko murya. Ati ntimuzi kurya? Tuzi kurya, abagabo bangana bati. Batereka tubabwira uko murya. Ati mbwiye umuhudumu ngo azana amazi mu gasafuriya muyashushe, namara gushuha neza agiye gushikira bwa cyayi, amaze atambutse gushyuha buki, bene yandi usoma nyine ukumva arashyushye. Ati muyatereka aho muzoza murya ni mumva mugiye guhaga, mustuka amazi munywa amazi ashusha. Ati murama musubira mu mere nk'abatangiye ubwo, ngo namazi yo gutsindagira ibyo kurya. Wa mugabo aho uko turiko turashaka iki? Tuti kuvaho twavukiye ntituratsindagira ibyo kurya, kandi ntuturusha ubunini dore kundo tungana. Reka ariko kera bayazanye tuti muyashira ko turayakaraba. Babagabo ngo bararya barahaga, ngo barasohoka baja mu rundi rugerero basanga ni kurya, bahisha amahuzu, bahisha izahabu n'ifeza mu birebe birahari, basiga ifeza, basiga izahabu, basiga amahuzu, basiga ibyo kurya bihiye, basiga ibidahiye, byose barajana barahisha
bama bahisha ngo bamene guhisha bataho. Aya makuru turayisharana niho hahandi twasoma. Aya makuru turayararana. Ese nihagira abandi bavyeyi barya abana ejo aya makuru twayamenye turararana amakuru meza. Nimuhoje tugende tuje muhira tuje gukomonga ku bwami abarinzi batukingurire twinjire tuvuga amakuru meza. Nta kindi kitunezeye mu mugoroba no kuvuga amakuru meza. Ngo barahaguruka baragenda ngo bamare gushika barakomanga babwira umuntu aragenda abwira umwami araza hagarara ngiriya nuko bitaza ati niki ati twabonye amakuru meza yamanya bake ibyo kurya biruzuye hano kwa kundi wa mugabo yavuze mu gitondo. Rero gabo ntibari baza amakuru ntibari Samariya nibo nizaturukiye. Umwami atabasiriya bagize gutyo kugira ngo dusohoke gira batumare. Atumye abasirikare bagiye bareba barabakurikira ari baragarutse bahamagaye abanyamudugudu baraje bati mugene muje kubizana. Barabiseha bazana inzu nki barabipanga imifuko hangaha y'ibishimbo iyifu y'ibindi byose bagiraga barabyujuje mu gitondo ibyo kurya byose bimaze kugera Samariya. Imana ishimwe kugira ngo rya jambo Elisa yavuze arya mango mugani w'abarundi ibyo kurya bimaze gushika mu maso. Bati ni mutora umuntu uje guhagarara kwirembo kandi mwanze mupokeza abantu ibyo kugurisha turagurisha nyuma. Ariko manze mupokeza abantu bose barigene bamara kurya tubone kugurisha. Za faranga ga Elisa yavuze bapunguza ibeyi ariko mubaze muheze baraje abahungu n'abakobwa. Bati buri muntu azane cyaza kuzanamwo nimba arifu. Bene bano baremze mu baheze birya byaraye bihiye babirye naho abandi bene babagahe babagira mu bapokeze baje kwitekera bonyine ngo baraje basanze wa mugabo bahagaze mu muryango bati tubise wa mugabo ati nimureke ibintu ni ku rutonde ko muragira ngo nupfa kuza mwinjira gusa mwabasore mwe nimureke mugende ku rutonde. Urutonde nyabakibwa komanda urutonde nyabaki abantu barapfuye ngo tuyo ku rutonde twirwe tubiseva mu muryango. Undi ati simpavu abahungu kera ngo baramusunika bamukandagira mu nda bamamugira ikiraro basigaye bapokera yapfuye kare tanketi. Uwimana yavuze ngo arafa ngo mugirira anketi nukuri kw'Imana yapfuye nkuko kwikisa baramuneza baramutondagira mu gitondo baragabura ibyo kurya bararya habaje kugurisha ku manywa ibyo kurya biraba inkuru nziza irakwira muri Samariya. Abantu bose bararya barahaga sinje wohera uwo mugabo wanze kumva ibyo Imana yavuze. Abantu batazabumvira Imana ibyo Imana yavuze bazoba nk'uyu mugabo. Kandi ndimo twagaza turirimba kera ngo nutuzera Imana ngo uzoba nka Nebukadineza. N'uyu nico yazize kutizera Imana kutumva uko Imana ivuze. Imana yavuga ntiyumve abazabizi bamatwi yabo ngo ntibazobone Yerusalemu. Imana itubabarire twumve kandi dufite amakuru meza dukwiriye kuvuga. Ngiye kurangiza ariko ndangiza ngiye kubwira abantu buzuye umwuka wera. Abataruzuye umwuka wera bo nukubabwira bukeya gusa ni mwushake. Umwuka wera waraje ku bwanyu kandi njewe naragenzuye nararebye sanga abantu benshi bafite umwuka wera kandi bari mu ikanisa bamwe n'abapaseri n'ukuri. Ariko ntimwabonye babigishwa ba Yohana 12 Pawulo yagiye asura amakanisa ngo agasanga bariko barigisha n'abandi 12 kuva Yohana yafa bamye bakomeza injiri n'ukuri bamye bakomeza indirimbo no kuvuga ngo arabare batababagabo ko barigisha ariko ibyo bahaye bigisha ntibiri mu mwuka wera. Ngo arababaza ati mwabagabo mwahawe umwuka wera mugitangira kwizera batese umwuka wera niki? Bati ngaho ni wewe tumvisha ayo makuru timuza amakuru y'umwuka wera batoya none muzamwigisha gute? Twabibona ko twigisha twe dufite igitabo wa tureka kwigisha dufite igitabo. Bari bafite ubuhanuzi cyari kitarabi igitabo cabesheshweho nibi ngibi intumwa zanditse bamaze kugihuza isezerano rya kera nirishi iba ikibi gitabo Bibiliya
ariko ubundi bwari ubuhanuzi. Dufite ubuhanuzi ngo Pawulo ati mupfukame basenge, barapfukama ngo buzura umwuka wera. Ati ngaho nimugendeka. Reka mbabwire kandi naje ndiko ndibwira, ariko abantu benshi ntibagira umwuka wera. Ese niki cyakweretse kugira umwuka wera? Cyo ni kibazo. Simvuga ngo muzamura amaboko nta buto, mvuze ngo tugira abafite umwuka wera twese twezamura, ariko kandi ntibikunda kuko twese twaba dufite umwuka wera. Ndaza kubabwira ibimenyetso kimwe n'ikiriya pasiteri yavuze. Imana ishimwe. Abadafite umwuka wera, baba abahungu n'abakobwa, baba abagore n'abagabo, baba abapasiteri n'abayumbe, nimushake. Abafite umwuka wera ntibaba bakigombeye uwundi, abasizwe n'uwera nta wundi mwigisha baba bagishaka, kandi bazabakora umurimo ufatika, kandi bitinde bitebuka impanda yovuga nibo bogenda. Udafite umwuka wera ntiyogenda pi. Ibyo biro byawe ufite abantu ubwo ufite biro 30, wozamuka ukava hasi ugashinguka gutya ariko abafite umwuka abantu ubwo bafite biro 200. Yesaya yaravuze ngo bazotumbagira mu kirere nk'ibisiga, ngo baziruka ntibazoruhwa, nukuri bazoge. Imana ishimwe. Nta biro umwuka wera toterura, azama guterura gutya. Yateruye Yesu umusore w'imyaka 33, wamugira gutya baramureba igicukira mu bakingiriza arinjira mu ijuru. Wateruye Eliya, wateruye Inoki, yamyagenda bama bagenda gutya barinjira. Bari abagabo bafite ibiro byinshi. Udafite umwuka wera ntazoja mu ijuru, ukagenda ukajanwa niki? Udafite umwuka wera nta murimo azokora unezeza Imana, n'umufasha. Imana ishimwe. Kandi ntiyo kwihana ibyaha pi. Yesu yaravuze ngo uwo mwuka nubazamwo ngo uzotsinda abisi, ngo bemeze icyaha. Ukuntu uremera icyaha udafite umwuka wera ntarakemera, ariko umwuka wera niwe uzutsinda abisi akabemeza icyaha, akababwira iby'amateka. Imana ishimwe. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, nico cyatumye mbwira pasiteri, ndavuga ngo hariho ijambo Imana yampatiye muryumve nk'ubuhanuzi, kandi sinuzuzwa, ariko ndaribabwiye udafite umwuka wera awushake. Hari umwana umwe wansanze ahantu nari nicaye mu gitondo, aza kumbaza ngo ese ngo we yaracanganyikiwe, ngo ntazamenye ibintu biba muri Bibiliya, ngo ese ngo umwuka w'Imana ngo niki? Nti ni Imana. Ngo ese uzukora iki mu muntu? Tuzukora byose Imana ishaka. Ndamubwira ngo kugira ngo wumve ntumwuka wera n'Imana na amazina 3: Data, Umwana n'Umwuka. Habe nanje ngira 3 amazina. Twigeze kubatizwa kera ngo buce mu buto, aravuga ngo aya ngaye y'ubukristo ba Elisha tuyakureho. Twiyita yani ngo twiyita amazina abiri y'igipagani, ariko burya mu buto yari yahenze abantu bacu. Rero twagiraga gute? Twiyita abiri y'abapagani ngo buce ngo bimare guhoha ryarindika. Ini jewe niryo bambaritse mu rya Elisha, niryo n'ubu ngubu bazabanita yo yandi pi ninju yazi ayigipagani seyo. Imana ishimwe. Ndamubwira ngo Imana ni ubutatu, n'umwuka wera n'Imana, ariko cyane kugira ngo bisobanukirwe. Umwuka yamaze kugera muri wewe, hari ibintu bizabyerekana kuko umufite. Tusome mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 5:22 biravuga ngo ariko imbuto z'umwuka ni 9. Uramuhera ku rukundo, ibyishimo, kugira ni 9. Ndizo ni imbuto z'umwuka. Umwuka imaze ikiza cera iyo umwuka yaje muri wewe. Imbuto za wera ni za zindi zo ngizo zanditse mu Bagalatiya, tituhasoma tutaza gutinda. Ntiyari n'impano z'umwuka wera zanditse mu rwandiko rw'Abakorindo 12:8. Birya bivuga ngo umwe agaheshwa n'Imana kugira ubwenge, undi agaheshwa n'Imana gukiza indwara,
nabyo ni ibindi 9 byose ni 18. Zimwe ni impano, izindi ni imbuto, ariko ibyo bikomoka kuri se umwuka uraho uguhaye impano. Amaze arambaza ngo ese ngo none izo mpano ngo niwo muhamagaro? Toyaye, umuhamagaro kandi urukwawo. Umuhamagaro ni umurimo wawe Imana yagutoreye kuzokora, nimba uri umwigisha, nimba uri umuki, ni umurimo wawe. Ariko yamara ibyo ukoresha bimwe ni muri ibi ngibi, muri izi mpano n'izi mbuto. Uwo mwana ati nukuri sinzi nimba zobisobanukirwa, tuzosenge kandi usome Bibiliya. Nahamweretse ntugumuhasome wiri gusubiramo, uramenya imbuto, umenye n'impano, ariko izo zose birakomoka ku mwuka. Abadafite umwuka w'Imana mushake, iryo ndivuyeho. Abawufite nibo ngiye kubwira bwa nyuma ndangiza. Abantu bafite umwuka w'Imana twataye gahunda. Ngeze kuri ca kibazo pasiteri yavuze, ikintu catubujije kuzoza dukora ibyo twugakoze. Twagize umwuka ngo tumare ntitwakura iby'umwuka, tubicanga n'iby'umubiri. Amakuru tugira, ibiganiro tugira, ibyo tubamo ni ibintu byo hanze. Wo kwiruga uvuga ibyo hanze byo mu isi mu gitondo bukira, undi munsi ukiruga uvuga iby'Imana bukira. Ni canga. Imana ntizikunda gucanga pi. Utese none soka kuvuga iby'isi ari buto turimo, ibiki urimo. Uhaye uvuga ngo tuyo kudandaza canga guhinga, nimba wo hinga ufita huhinga, ibyo se n'iby'isi biragoye. Hari uwo byo kwica, ntabwo bizogira. Ariko iby'isi nibyo twahaye umwanya munini, uhereye ku matelefone dufite. Ubu nyine niyo afite umwanya munini. Ndabajije, ngeze kuri ca kibazo, ico muransubiza. Umuntu waguze Bibiliya akayisoma uhereye hano mwitangiriro ugahuruka muri Ufunuo, nabe nkashira ukuboko hejuru ugira mushimire n'abantu bamubone kandi wagize neza. Ninde wasomye Bibiliya ukayihera mwitangiriro ugahurutsa muzayishuro Yohana? Imana ibaheze umugisha. Ni batatu. Imana ibaheze umugisha abakozi b'Imana. Aba bandi dufite bamwe bafite za university, muzi gusoma kurusha abandi. Ntimugira za Bibiliya. Niki cyatumye mutazisoma? Hari umuntu weruka kutwigisha umushitsi hariya kuri gerezo, aravuga ngo hari umuntu wavuze, n'umuntu si Imana yavuze, ariko ngo n'umuntu wavuze wagiye mu by'Imana arimba cyane. Aravuga ngo uyu usomye Bibiliya 1 2 3 gashika ku 12:20 ngo ubumaze primaire. Ariko kuvuga ngo uhabwe impamya bushobozi ngo nuko woyisoma inshuro 80. Iyo usomye inshuro 80 ngo ubuhawe nka diplome ya 6. Bakaguhugura mu barimu ba Bibiliya bakakwigisha ubwiza babuhuye no kwisiga. Ariko nubwo utogira ayo mahirwe, ariko nayo tukiye kuyashaka. Ariko nubwo utoyagira gusoma gusa, ugasoma Bibiliya ni igitangaza. Uru ni urwandiko rw'Imana, Imana yatwandikiye. None umuntu yo kwandikira urwandiko wamara ntusome? Ubu ufite amatsiko yaro. Iyi ni karite y'inzira duhaye tujamo. Ntabwo twigeze kuyicamo habe na ba data na basogokuru, ariko ikizotubwira inzira ni iyi Bibiliya. Ikizokubwira icyo Imana ikunda ni Bibiliya. Ikizokubwira icyo Imana yanga ni Bibiliya. Uti none abadasoma bo si ikibazo. Yohana yarabivuze ku karwa ka Patimo, aravuga ngo wahirwa usoma amajambo y'ubuhanuzi ngo nuyumva. Ni wumva ukabikomeza, nukuri Imana ntizovuga ngo kitu mutasomye utarasomye. Hari bamwe bakuze kera batagize ayo mahirwe yo gusoma, ariko ukayumva ico wumvishe ukagikora ukagikomeza,
uzoba ufite amahirwe. Ariko uzi gusoma ntasome, ameze nka kwa kundi bivuga ngo uzi gukora neza ntabikore, kizakimubera cyaha. Abantu bahawe umwuka wera ni amakuru nyabaki muri mu kuvuga. Reka mbabwire, ururimi ibingibi tuba tuvuga bishobora gukiza cyangwa kwica. Iyo wuzuye umwuka wera ariko ukazuvuga yandi majambo menshi, uri kurica. Niryo jambo shatse kubabwira gira nimara nicare. Ntimuzi nababwiye Petero yabajije Ananiya gusa ngo ese nuko waje kumbesha, arapfa. Nijambo ryamututse. Yamya mubaza ngo wabesha Imana, wabesha umwuka wera, arapfa. Kubera ijambo kumubaza gusa. Elisa Gehazi wa Musa akiza Naamani, Elisa akiza Naama, rero n'Imana yamukijije ariko biciye mu muhanuzi ngo amuzanire ifaranga atakira. Elisa ati genda sinza pi n'Imana, genda taha ugenda uvuga gusa ngo Imana iri mu Israeli. Aragenda ngo amare kugenda Gehazi atari kwigitangaza kirakwira. Uno mugabo databuja yanze ifaranga, ngo ariyembayemza arasohoka, ngo ariruka, ngo aturuke nkire, ngo aramuhamagara tuhagarare, uhagarare. Naamani ngo arahagarara, wa mugabo ngo araza Gehazi ngo amare gushika tewe buryo uruhavuye databujagira abashitsi. None arantumye ngo zafaranga wari wamuhaye uzimuheza aje kubaza Imana. Naamani ati sikone nababwiye ati nubundi yakuruhije ngo atuye ibintu arahambuye aramuhaye, araje ngo aje gushika imuhira. Imana yamibwira Elisa kiriyo ngiyo, ufite umwuka wera ntiwo mugenzura ariko we yo kugenzura, ntiwomenye ivyiwe ariko waza kumenya. Atese wari wagiye undati ntaho vuga aho wari wagiye, nakubonye Imana yari kumwe na reka. Ati ntaho nari nagiye databuja. Ngo aramubwira ngo ubwumpishe kandi wagiye no kumbeshera kandi ukaza nibyo twanze, ngo ndavuze ngo biriya bibembe birya yasize mu ruzi bize bive mu ruzi bikujeho, ngo zamabi mubaho n'abana biwe n'urubyaro. N'ubu ngo baba bafite ibibembe baza bazimuzana Gehazi niwe nyiri bayazana, ibibembe byari zagiye mu ruzi pi, ariko aja kubizana abzambika abantu. Kandi akosakanwa umuntu uguzuye umwuka wera. Bwarakeye yaherekeje Elisa agarutse ngo hacomoka abahungu avuye aho yari yaraye 42 ngo baramuhagarara haruguru yiwe bati muzehe, singira ngo bari ko bakubwira ngo ugaruke uwanyara gusiga none waje wenyine wa munyaruharawe utazawumva muzehe. Ngo Elisa amererwa nabi, yaragifite irungu n'ishavu kuko yatandukanye n'Shebuja. Ngo aravuga ngo kubwakanwa kanje nje we wuzuye umwuka wera, ngo hamagara idubu. Ntayo yarazi, ngo yamavuga ngo wadubuwe hano ni hazi idubu, ngo hazi idubu. Ngo zamazica abahungu ko ari 42 gutya rimwe, kuko aravuze. Umuntu ufite umwuka wera kuvuga ngiye kubaburira, kandi naje ndiko ndiburira ibyo turi mu kuvuga mu nzu. Ibyo uzuvugana n'umugore wawe tukazugira amaryogo, Imana ntiziryogora. Nimba ufite umwuka, Imana ntiziryogora, ntizipfa kwivugira ngo nareko mfa kwivugira. Umwuka ntuzupfa kwivugira, tuzuryogora. Iyo uvuze ubuvuze niko twadusoma ijambo ry'Imana biravuga ngo izivuga bikaba kandi yategeka bigakomera. Natwe niko turabana bayo twahawe umwuka, uko tuzoza tuvuga bizoza biba niba dufite umwuka wera. Kandi nimba tutazoza tuvuga ngo bibe nta mwuka wera dufite. Rimwe ndarangije Rugagaza yarayi wacu Gahororo, aba umwana ararira mu ikanisa, ngo arire aba nkuvuga ati ati Imana imbabarire. Tuteseni ugizute ati naringiye kuvuga ngo umwana aceceka. Ati iyo mvuga gutyo ati nukuri yaceceka, ataka amaceceka rwose kuzogeza iteka, kandi kutarira k'umwana gari igitangaza. Ngo buce ngo ari mu rubibi wabo ngo abwira abantu ati abantu buyire bari mu kuja kunywa ameza. Usaba abantu bari mu kwanga kwirega ku babo umunsi wa meza kera teretse hano akuna mamana mbabarire wenyine reka. Ngo aravuga ngo nimba mushaka kumenya neza ngo ni mumpeza ameza nahagarikire,
sengera umukate n'igikombe ngo abantu banywa batireze ati turabasigamo kuko bari bamuzi ngo baravuga ati nimureke bati turabikwimye ntiwo bisengera tugereze ku bantu kuko bari bamuzi bari bazi imbaraga z'Imana zimubamo bari bazi iby'Imana zimukoresha barabitiye ahubwo amayiza agasengera bazayifu kugira ngo abandi bazayifu uko gani nkako bari bashatse kuvuga aho kuvuga ngo umwe abantu bapfe reka bazayifu basengera ameza bamwe anywa abandi bazayifu tuguma kurera ubuzayifu n'ubu nibwo buzayifu dufite nico cakindi wavuze ariko ufite umwuka wera yosengera ameza ugafa kuyanywa Bibiliya izivuga ngo abapfuye kunywa ngo bamwe barapfuye abandi ngo bararwaragura kubera gufa kunywa gusa ariko ngo udusuzuma winire wigere umubone kunywa ameza timuruzi birya tumuvuga ku bana bacu n'abagore bacu n'abagabo bacu mwatongana ukamusanga wamye wirega muri ko muravugana amagambo mabi mwotongana kwa kundi mufite umwuka wera wotonganya umugabo agapfa wotonganya umugore agapfa ugasigara wenyine canga noneho ukamukura naho yarari muri bya bindi yarakugiriye bikeya bibi akamahinduka ikimawuma agahinduka umubandi umusuma timuwe mukibaye wamuvuze watuye akanwa kacu nimba dufite umwuka wera tugende tuvuga ibintu byiza amakuru meza ariyo tuvuga uzo wamubwira umugore wawe amakuru meza ubwira abana bawe amakuru meza abo mubana mu gipanga amakuru meza hano mu ikanisa ryanya amakuru meza abapasiteri babwira abakristo amakuru meza abakristo mwebwe muza muvuga abakozi banyu neza abantu bari mu kuva muno bakagambana ngo ariko naka kandi niyenda yasubiye mu ndirimbo igisirimba carambagwa ariko naka tuzomukira duti muzomukira ngo yutashe jewe narambiwe notaha n'ukuri kw'Imana hariwo bagiye guhonya ngo yatashe mbere numvishe ndushe aho kuvuga ngo ngende mugamba no kwa mantu wari igitabo canje nkagira nti tankete ariko twakunze mureke kuvuga ikintu Imana yaduhanguriye gusa no kuvuga amakuru meza mugende mwamamaza muvuga amakuru meza kandi amakuru meza arahari wo yavuga kumanywa na nijoro ibi biri muno nibindi umwuka ari mu kuduhishurira wo bivuga kumanywa na nijoro washaka ukagira imyaka 100 imyaka 200 Enoki ngo yajanye n'Imana bajana n'Imana imyaka 665 siko 365 aha yagendana n'Imana adahusha n'Imana ngo iravuga ngo ntiyopfa ngo mujane ku mpanda uyu mubiri wareze buno bwizerwa wareze urukundo yamimujana n'umubiri n'ubu ngo bari mu ijuru n'umubiri wiwe mugende tuvuga amakuru meza wovuga igihugu ugituyemo kikaba kibikuruta nabwiye umugore mwe duhaye duhunga twari turaye kuri ya misozi tumanuka tuvuye iwacu nijoro tuti aho turaye gatuti ngaho dusenge yari umugore nyine umwizerwa tuti ngaho senga mama arahaguruka ati Mana ati turahebye ati Kongo nuko pi atudufashe dupfe kwikuraho ikirenge ntireka nama mubwira gihagaze ntireka reka suko nguko turasengera isafari wivuga ibyako si wewe sengera isafari duhuruke ariko ibindi reka Kongo banzu yireke sico twavuze urumva nabwiye abantu niyinga aho twari dutaramye mu Kanyosha hari umuntu umwe wibonije waje kutwigisha iwacu aravuga ngo aya mazi turatumwe ngo niyo maraso y'isi ibi bigori byera n'ibijumba bikera mu gitaka ngo niwo mubiri w'isi tumeze nk'abanywanya basaza bazi kunywana kera mwagaza muwana n'abafurero canga babembe haba nubwo yo usanga bahe bagira bataka akaba yo kwitangira kandi n'amaraso bagaza banywana abantu buzuye umwuka wera tugumye gutuka ibihugu bizoguma bitubere bibi cyane